салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи мавзӯъ диден, аллакай маълум аст ки мо дар чӣ бора гап мезанем. Ҳатман дар видео лайк бимонен ва то охирша бо диққат бошен. Аввалан дар ҳамин ҷа ба ҳамаи шумо тавсия метиҳем ки агар шумо бихоҳед фаҳмидан аз Россия запрет дорен ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонен, проверка мекунам ва ҷавобша барои шумо мегӯям. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. درباره وضعیت در فرودگاه‌های فدراسیای روسیه برای شهروندان جمهوری تاجیکستان چندین سوال‌ها به میان آمد که آیا وقتی رفتن به فدراسیای روسیه عین حال در فرودگاه‌ها چی انتظار میباشد؟ خب نفرهایی که به فدراسیای روسیه سفر میکنن شما اولا بدونید که به چی خاطر سفر میکنن، به چی مقصد سفر میکنن و در کجا استقامت میکنن. همین چیزا را خوب بدونید و برای تفتیش بگین اگر تا عین حال تفتیش حجت‌ها مقصد رفته است و باز дополнительный проверкаҳо шуда است برای شهروندان تاجیکستان. дополнительный проверка گفته چی را در نظر دارید؟ وقتی که شما در فرودگاه روسیه حاضر میشوید، مثال дополнительный проверка از 2 ساعت تا 15 ساعت وقت میگیره و در این дополнительный проверка ها میسنجند که آیا شما در وقت‌های پیش چی کارها کردگید در فدراسیای روسیه؟ آیا از یگان بانک ها قرضدار هستید یا اینکه نه؟ یا آیا در یک سال زیاده از 2 تا 3 تا ادمنستративní правонарушení کردگی هستین یا اینکه نه؟ اگر آن همین چیزها در شما که دیده شود، شما را از ریس میگردونند. و اگر شما یگان نروشنی کردگی نباشین، مثال از یگان جا قرضدار نباشین، بعدا شما را راه میتینند که به فدراسیای روسیه وارد بشوید. و یک مسئله دیگر هم گفتم میگذاریم که اگر نفرهایی که سودی مزد داشته باشند، در کجایی که نباشه فرق نداره، عموما نفرهایی که داغ سودی دارن вероятность بسیارتره که این گونه نفرها را به فدراسیای روسیه داخل شده نمونند. ممکن از 100% 99% این گونه نفرها را بگردونند و 1%ش مقصد ریسک کرده وارد فدراسیای روسیه بشود. به همین خاطر هر نفری که یگان جریمه کردگین، یگان نروشنی کردگین، штрафҳои худтонро пардохт кунед, ин ба манфиати худтон мебошад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат гӯш кунед ва ҷавоб бигирем ба саволҳо. як кас нависондаи салом акаи Сорбон ҷавоб диҳед. 25/03/1997 хизмат мебарам, ҷавоб тен илтимос акам. агар ки шумо 27 сола шидагӣ бошед навакай, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. як каси дигар нависондае ки курс мехезад бародар. оиди баланд шидани курс рубл пешакӣ ҳеҷ чиз гуфта намешавад, чунки ҳамарӯза курс мисол бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон аниқ мекунад ва эълон мекунад. як кас нависондаи регистратсия то 2 моҳа накунӣ, баъд мешава регистратсия кунем, ҷарима спорем. не, мутаассифона намешавад. барои шумо муҳлат метиҳанд вақти ба федерасияи русия ворид мешен, дар ҳамун муҳлат ба анҷом норасида бояд ки шумо аллакай регистратсиятона гирифта бошед. як кас нависондаи Раҳмат Сорбон, ҳар як баромади шуморо ман тамошо мекунам. раҳмат 100%. зинда ба сарбаланд бошен. ҳамин гуна нафарҳое ки моро дуруст мефаҳмед ва информатсияҳои моро мисол тасдиқ мекунед ки дуруст ҳастад. Муъминов нависонда, муҳлати видварения чӣ қадар боша акам мегуфтид? видварения аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Эҳром нависонда, ассалому алайкум ака. ҳозир сертификат гирифтан чӣ шидестае? сертификат барои донистани забони русӣ дар федерасияи русия ҳозир ҳатмӣ ва зарур шудагиае. пеш аз патент гирифтан шумо мерен имтиҳон меспоред дар ҷойҳое ки муқаррар кардаиянд ва баъдан сертификат дода мешавад ба шумо агар ки аз имтиҳон гузаштем. як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ ҳаста ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ нестай. призови тирамоҳӣ аз моҳи октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.